继续咱换来看秘鲁。秘鲁政府宣布讲，为着要防止骑车抢劫的情形一再的发生，首都甲部分的所在，若是骑奥多摆，就袂当公载。不过，都有民众怨叹讲，安尼因出门，也是或者是讲要载囡仔，是拢真无利便。秘鲁官方宣布讲，伫包括首都利马几个地区，限制奥多摆顶头敢若当坐一个人，这是为着控制愈来愈抢赢的都市犯罪，防止亲像飞车抢劫的伤人的犯罪。根据统计，秘鲁今年到3月中都有400多件凶杀案件，官方大概1个月前就伫部分所在实施紧急状态，表示讲限制奥多摆顶头的人数，会当帮助军警维持秩序。不过民众讲安尼会真困扰，因讲家己的工课也是接送囡仔拢爱载人，这款的管制措施根本就是咧找麻烦。Me afecta más, ¿no? Porque yo movilizo más a mi familia, como se dice. Por otros motivos no creo, más por mi familia de repente, porque de repente van a parar con mi hija y es menor de edad y van a estar incomodando documentos, cosas así, ¿no? 另外，印尼有一间公司专门把经典的威斯巴奥多摆改装做电动车，业者认为威斯巴的造型古典优雅，希望这种设计会当永远保存落来。Vespa itu punya desain yang cukup unik ya, dan saya ngelihatnya juga punya nilai historical, ada nostalgianya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bukan cuma berkendaranya ya, tapi secara fashionnya juga. 头家讲，另外一个改装旧车的理由，就是希望减少碳排甲空气污染。一年长期以来空气污染严重，原因就是旧国后会起机车伤多，这款旧车佫特别伤油。即马甲因改做电动车，互老古董有新动力，嘛会当跟着时代的潮流。公视新闻由派准编译。